Barbaş binerin heyecan. İro em de bernameyeke nû ya Ramanu Kumelgeh'da li veked dema bernameya diyaloga akademik da digel hevin. Bername normal ve roja düşemi bibaya li me ev jberhin sedeman tehir kir bu İro. İro babeta me li ser bîranîn bîrawerî ya du pêşengên serokên Kurda yên ku di çardehê Nîsanê di 1925 de li bajarê Bitlisê hatine kuştin. Ew her du liderên Kurd liderên Cemiyeta Azadiyê bûn ku roleke pir girîng di dîroka siyasî ya Kurdan de di dîroka netewperweriya Kurda de hebûn. Em ê wîya bi bîr bînin li ser vîya piçek bipeyvin projeyê Cemiyeta Azadî çi bû nêrînên Halidê Cibrî, Yusuf Ziya çi bûn ew prosesa ku Cemiyeta Azadî anî holê çawa çêbû em ê piçek digot li ser esasên dokumentan û nirxandinan em ê behs bikin. Piçek belkî bernameya me ji normal 45 deqeyê zêdetir bajûr vê berê em dest bi vê babeta xwe bikin. Ez dixwazim pêşî ji temamiya gelê Kurd ra çarşema sor pîroz bikim û spasiya cemaeta me ya êzdiya bikim ku ew kultura giranbiha ya mirovatiyê ya sersalê ji me re hiştine û bûye mîrasa Kurdan û hêvîdarim Kurd ne bi tenê êzdiyên me bi temamî neteweya Kurd ev roj veka cejna veka perçeyekê ji kultura xwe pîroz bikin. Her wiha di hemîn evkê de jî salvegera jenosîda Enfal e. Jenosîda Enfal ya rastî em dibêjin li ser wî de 33 sal derbas bûyine. Lê ev Enfal bêguman proseseke ya ku heya îro jî berdewam e. Em vê rojê de jî şermezarî ji dijminên Kurd û sersaxî jî milletê xwe dixwazin. Me digo ji bo meha adarê me digo meha adarê meha derdên Kurda ye rojên kuştin û qetlîam û jenosîd e. Waya mehê meha Nîsanê jî her wiha ye û diyar e 12 mehên Kurda wek wisa ye. İro min tesadüfen di medyaya sosyal ya Kurdperverekê de hevokek wisa rastî hevokekî wisa hatim dibêje veka piçek jî em bêjin veka sîtem veka rexne veka ev vê
جیانا ما به بیرانین و شرمزار کرنان در باس دبده چه دبرده هر حال رخنه که یانجی هست که بیچارتی و گازنه که لی یا راستی ما وکدن چه آلترناتیو که مدن تونه ام دوان بیرانینان نام شرمزار کرنان هر روش و خودی داد در فته که دا ام بجن مدیا سوسیال دا براستی بگرسهی ایدی کرد واتشتاتینن زمان و بگیرتینن ام و دیروک یعنی روژا مایا ایرو و دیروک اما ام نو هفدو دانه دیروک اما ام بجن دیروکن کو ام بحث کن دیروکن کو ام ببیرتینن یا شرمزار دکن پروسسینگ کو خلاص نبونه یعنی نبونه دیروک ایرو مجارم جوسایا خالد جبری یوسف زیا و جمعیت آزادی و خبات وان پروژه وان حبلدان وان جبوما اوقس اکتوال اوقس مدرن کو وککو او یک جمانن یعنی اکو ایرو دیجین هر وها او دوزوان و شهادت وان گوره وان پاراستنا وان هی نهاتنا هوله هی نهاتنا در نکتنا اشکره نبونه زلال نبونه دولت دستانیه سر آرشیوین محکمه کو و بریارا کشتنا وان دابو گوره وان ناین زانین لکنه بقاسي كو من مزنن بليسي من بيستيا كو غوريمان جي كو مصطفى كمال باشي تكل تتون فابريكاسي قاشو جبو خنجيا كلها تكل تتون فابريكاسي اواكليبو او لسر غورين شهيدين ليدرين كردا بون yani millet de gote ki use bu tezan bele em mecburun diroka her roj diroka bepeyvin û hişmendiyekî diroka çekin ji ber ku demekê bû ku em bêjin diskursa gotara yani devleti yani axaftına devleti evucu devleta Türkiye kolonyal evuku diroka Kurdan tünneye diroka hişmendiya etnik u netevi ya cuda nehat ya hole temsil avani siyasi xanişan nedaya ve em her roş diyardeyn ve hişmendiya سروان پیون و بحثوان دکن لی و گاویجی اوین کد گوتن دیروکا و تننا آنها دبجن و چیه خیره هون هر بحث دیروکا دکن یعنی وکا بجن تشتی بو و چو هون زیده خواندن دو او ادی دیروکا ادی دما 3 سال 19 و 20 ده نتوه دولت کلتور ناسنامه به بیاوایی چه دکرین به زورداری به جنوسید به قتلیام به تنکرنا ایدنا همان بیجی هر ملت هر دولت به بیاوایی بونه ای ماجی بلکی هنک غلطیان شاشتیان کرنه و او 3 سال 19 دا دمینه 3 سال 20 دا دمینه ورن واتشتا بردن و ام جیرو شوندا ام چه دکارن بکن یعنی وکا صفری ام دست بدکن لجیان نبی بیاوایی یا تنی انسان کو بیمیجینه یعنی جی لاورن حیوان کو ام بجن
حافظه وان تننا ببياوي ديجين انسان وجيانا كوملجاه ومثلا مدنيات وكولتور تني ببارستنا هشمنديه ديروكي ممكنه دمكو كونتينيتات يعني الدوام بردوامي دمكو هي دمكو مروكو اراده ملت وخي سياسي يعني كولتوري دخازه بيده هبه يعني نصما اخذ دهبه او تني دكاره هشمنديه دسايا هشمنديه ديروكا خدا دكاره بدست بخه لورا بلكي يعني دسبكه كي دريج بو لي يعني جبوكو ام ج روجانه ج بيرانين وج شرمزار كرنن عجز نبن بالعكس ام جبو وان بيرانين وشرمزار كرنن کورتر بکن زیادتر بکن آنالیزی خواهد زیادتر سروان بکن و چاره اما ری اما آلترناتیو اما تنی اوه جبوکو گرینگی یا سوسیولوژیک از نشان بدم من خواست دست بکه که وسا بچک درشتر بکم بله بگمانه چواکو من گو ام ایدی باش مزنی خواه بگیرتینن و ام دبینن کو او یا قدر ما ایرو هبونا ما هشمندیا ما ایرو دا اوکن گرینگن رولکی گرینگ کلیزن لورا هر کس جاری خواه دا کرد پرور ام بجن جیانا خالد جبری میرالاي كوي سروكي اكو سروكي او كي جمعية آزادية يوسف زيا اكو دبلومات وسياسة مدار كي كرتي جرينجاج جيانا وان امبجن زانن دنيويسينن او دكن لي بكرتي از جبو حردوياجي جبو ديسا دسبيكي دو چند تشتار بجم تشتكو مشترك وكيدن ايكو هالباشا جبو حردو يانجي حردو جد 1882 عام داتين دني خالد جبريل وارتو لقمقمي يا ايكو بريداي مشي تدني او كوري محمود باك ايكو سروكي عشري جبران ابو كلية د مكتبة دبستانا عشيرة لإسطنبول دخونا بشتوي لأركان حرب مكتبي دخونا وجيجي دسب كار لأرتش عثماني دا كا چاوا وی دگرن اردیا عثمانی ارتش عثمانیه وی دشینن انیا فلسطینی دور درش ل انیا فلسطینی دادمینه ل بدسپیکا شهر جهانی یکم فلسطینی و دیگره غازی ویدکن تی وارتوی گمگمه و چاوا کتیزانن روس لأودرانه يعني كتنا حيا أردرومي كتنا نارفكي ويقاوي لهمبر دجبهيا دجي روسان دا أودكا شردكا و آلاي فرمانداريا چار آلاين سواريان دكا ويقاوي و سركفتن المزن پكتينه بداوی بنا شهر جهانی یکم او دیسا بدیگره وارتوی دمکل جبهه عالی ایرانی دا باید روی داره بدیگره عالی وارتوی وی درسیمه دمکو بدیگره مرفت بیا بجه یعنی دمکو بدیگره گمگمه دما روس کتنه امبجن واندرا و ارمنی امبجن اکتیفن چالاکن دنابرا عشیرین و دنابرا مذهبین کردان ده علوی و سنیان ده ناکوکین بربرین دجوار چه دبن مروف دبه ببجه کو
وگرا سدما یک سدما وگرا خالد جبران گمگمه وگاوه او بویکو ام بجن پروژه چکریه وکا لگور خواه ویچاوه جبوان لها بینه یا راستی رولکی پر گرین تلیزه مروفت کارا بجه وكا اوكا سوسيال يعني وكا يكون مطابقات السوسيال دنا حردو آليين جواتا كرتا بيكاتي كرتا رولكي وصاد ليزا وصاد كيكو علبيان كاتش سني كاتش دقرين بردالي دكين او دكين يعني او رولكي بر كرين كالوردا دليزا و بجن چقاج دستويتي او وين ناكوكي اكو بر دجوار بو يدمكي بچك نمتربان لي جورجي وچاغي ويددن درسيمه قواكو او لدرسيمه تفجرا كوتشكيري اوكا الاداره او جريداني ويل اوكي هي بعشرين كو بشتري اوكونا دقل نوري درسمي هي و اوكا لقى رخصنا جمعية تعلي كردستاني ده لور شلاكن يعني اكتيفن لي اوكي فيتين اشكركرن يعني تين فرقرن جالي اوكي وا جالي مصطفى كمال وا وي ويغاوي افديكن دشينن ارزولمي وكا وظيفه كيكو وظيفه كي باسيف يعني وكا جيرا بيجن يعني ايدي تحيابر لاورديا تركاد عثمانيه ده لي همين دمي داجي ناخذن يعني جوردي بابجن جبركو ببيا واي او وصح سيبتيكو دبن كنترولي ده كنترول اخذ يعني لانه تشركه قال لي او هذه حيوان جي تشويكو يعني ارسل ميجي درسي ميجي كوميتين كردا اوكريه وخبرتك خدي بروجيكي سياسيه بله بش دما كده يا جبو يوسف زياد جوسه جبو خالد جبران جوسه دما 1924 ده مصطفى كمال جبوكو وان إخبارين كو تين جيرا و يعني الجيدة يا أو بكا تفتيش بكا أو بكا ببهانه كو أوكيا ببهانه كو ارتش هي ببهانه تي أرزورمي قرسي قاوا كل أرزورمي جويرا ادي دبا زلال ويان ادي كو براستي او خدي بروجيه كي او كرنا كردستان كي سربخه من جمعيات شكرنا وكرنا دمكو ارزولميه وارزولم قرسيه او ناكا ل ديار ترسا ل شكو جارزولميه دار كبا دي جهه تشوا دي جهه اوكي شاركو دي جهه انقره امان بريارا قرتنا اوكي كيفشي پیشی یوسف زیاد گرن دمها بیستی جدمها 1924 ده وی دبن اوکی دبن بیتسی و پشتی اما بری دو مهاجی که بیستی آرالا یعنی چریا پاش پیشین او دیگرن خالد جبران دیگرن و ویجی دبن بیلیسی ده محكمة يا أو كده ما يباشي سريع بيون يعني مثلا سر كشتنا وانده يعني أو كيا نيرين جدا هنن أزي بحث واجي بكم اللي يا راستي يعني راستيا أساس حياك أو محكمة
حرب يا أممي يا بتسي ديواني حرب يعني حيا أو أرشيف مان ني بكرن قال لك تشت أو كده يعني التاريخ ده أم از بشتى أو كهن بلجيان أزي أو بكم لي أو بترجع يا بيانية يا إنجليزية يا سوفيت روسيا أوكي وكذا أخفتني كنت بربرينكو أمبجن حوالين وانبنا وجمعية أعضاء جيكرتنا راستي أمبجن دوكومنتا أوكا أرشيوا دولتي دايا دولت نخازة أرشيوا أوكي وكا بري بالشش حسالان مديسا بانالك تشكريبو حتى لبالسيما كونفرانسك تشكر مديار بكير بانالك أبو سر جمعية أعضاء وخالد جبري ويوسف زيا بري بالشش حسالان ما حتى دخازي كوسا بالكرة ما جو هيئة كوميتاي كابكن كوجي حقوق زانان أو كان جبوكو روشيو تشاو بشكل أبتربو يعني جبوكو أرشيوا محكمة ديوان الحرب يا بتسي وره وكرن ل كسكو هنا دا يا راسي جالي مجد بشكل سستي تشبو ل سستي جبرواكو يعني دولت هي مسألة بمسألة شقرا وكا مسألة بكاء دبينا چما وصايا چما دماكو محكمة استقلالية ديار بكري أمبجن وكيلية أرشيومان قال لك دوكومان قال لك أوك بالجلدابت وبرقان حاطن تشاب كرن وبلاو كرن وكرن چما يا محكمة ديوان حرب يا بتسي أو نابا أو يعني امتكارن هيبوتيزا بيجن يعني تخمينا بكن دولت ديسكورس خا قدر ديسكورس خا غريداي في مسألة يعني أو بروبلما محكمة استقلال لغور في قاسيكو أبيا لنيايرا كردارا أو غوتارابي ياكو أمبجن كرد نجبو نتواياتي خبط كرنا كرد نجبو إرادة سياسية ملتي كرد أو كرنا أو جبو دستي وردانا إنجليزان جبو ارتجاج جبو خليفة باشتا وگرنن هن كسين بريتيف بونن إلكال بونا وأمبجن وحشن مدني نبون لورا سري هلدان ولورا أو تشتانا تشكرن أو سر هلدانا كي اتنيك نتوي هشمندية كي أو تنبو بيراورية كي هشمن نتوي تنبو أو كخا قدر دولة تركيا يعني ديسكورسا سويلما كردية دولة ترك قدرها بيجري به أرجمنا بو ودسايا بيا أرجمنا دا أمبجن لوزان پسند کرد و دوستانيا دولتين دن أو كيكر خدا قبول كرن خدا مشروع كرن ومثلا قدرها أو كي بوليتيكايا دولة ترك جري به أرجمنا بو يعني تمثيل سياسية يوسف زيا وتمثيل سياسية خالد جبران تمثيل سياسية وبروجيا جمعية آزادي tam akseviye alternativa biya nişanlıdır, rastiya kurda nişanlıdır, iradaya kurda niyaneteveyi nişanlıdır, projeye kurda yaku naxaze digel edi embejin az bahsa 1923 ku embekin edi naxaze digel Türkada baveri nemaya Türkara embejin Mustafa Kemal'a كوبهورا دولتك مشترك أوابكن أو شبا جهان بنقطة طبي نرحت جهان بنقطة أو بروسيس اللي عم يباشي بحسابي بكن بتايبتي أو كا براكتيكا بارلمنتارية ما بوسيا يوسف زيادة وكي 3 سال مجلس بيشين دابو يا تركا دابو
تركيا دبو أو براكتيكا بي أو أزمنة بيلور يعني خالك يكوب ترك پشت لوزانه و تشت کلسر ارمنیان دما 1915 دا کرن او aynı tişti ve projeyi bu kurda bükün او devleta kut txazin çekin devleta kurdu Türka nina او tani ve devleta Türka çedikin او gihavun ve noktayı levra projeye ki din ya Kurdistan serkabuna Kurdistan dani bu peşiyaha devleti ne dixwast او اراده ya kurda ya esasi hakiki جعلی عالمی جعلی دنیای جعلی انگلیس و فرانسیز آن کو قدر کردان در قدر او دیکرن بریار دیگرتن ویگاوی و جعلی کردان بخواجی به زانین و حیان هاجی او دروا وان دیلوکی حلا وان دیلوکی به عدالتی وان دیلوکی ناخازن درکه ورته ل درکتی ورته طبی arşiva divana harbi او ki ve drevi resmi beke yani ve legitim beke böyle onu eme beriku as evkim ka küçük İro jiber kupişti min bernametun ne küçük rahat evdekim loma carna ev ki xwaji derdikevim le dîsa em ez ê vegerim ser xala kulê mame belê Yusuf Ziya Bey bajarê Bitlisê ew jî di 1882 da hatiye dinê endamekî li malbata Koçzade ye bajarî ne malbateki eşraf ya Bitlisê malbateki veletperver û heyana jî ev kêvan zêde ew namaye ji ber ku ji malbata wan kes namaye ew di dema li Bitlisê di dema mekteba Sultanî de dixwîne û diqedîne beşdarê bürokrasiya Osmanî dibe demekî bi ticaretê mecûl dibe lê pişra dibe sekreterî giştiya evkê yani eğitim perwerdeyê û di 1919 da di Meclisa Hekîmîn de ya li Tirkiye dibe li Bitlisê bi ewkekî bi rêjeyekî pir bilind tê hilbijartin yani ew ne weka ew ê em bêjin Meclîsa 1923 da ku ji aliyê Mustafa Kemal wa tên tayin kirin ev ya bi rêjeyekî pir bilind tê hilbijartin û demekê dibe endamê محکمه استقلال لقسطمونیه دما کل پارلمانتویا مجلس مبوسه اتوریته آبی اعتبار آبی پر بلنده و حیا مروفت کاره بیجه یعنی وکا سروک مخالفتا لهمبر اوکی یعنی مصطفى کمال او گروپا دویم چه ده گروپا دویم اوکی دوی گروپا دویم ده جیدگره از پاشه لبو خباتیم بیه ل مجلسی ده نو 3 ساله ده چه خبات کریه چه اوکانیه پیش نیار تکلیف و önerge vaka اوکانینه و چه بریار سر اساساوی او کی دا مجلس مناقشه کریه گنگشه کریه از بحثا بکم نزدیکی نابرا 20 erkin bir hemen yani ahaftını bir ku meclise da hatına gengeşeklerin uhun hin juan önerge anji teklif anji hatına kabul kırın le eku ma kurda eku zeyda ala kadar dike juan se çar happer gergin بله چاوا من گول مجلسه دا دما کو او ایدی براستی دیگه هوی قناتی کو او تشتی کو تی خواستن
يعني بله عثمانی تک چو عثمانی جهول راد به لدولت که نو ممکنه دنا برای کرد و ترکان ده به هورا مشترک دولت که مشترک برای او کرن هن در دور این کردا یا او دیکن یوسف زیاجی یک جوان ارکیه لی یوسف زیاجی بر کد ناو مسئله ده آلیه که دنجی پر باش فهم دیگه کو اوانا پرچه که اوکا روحیت و ایدئولوژیا بیراولیا اتحاد ترکینن جون ترکانن او یا راستی پروژه که وسا یاوان یا کو دولت که مشترک و کردان راجی همین حق و چواک و ترکاره او تشت پروژه این وانده تنیه و او تشت نممکنه اویات تنیج جبو خاپاندنا کردان جبو کو بجن انگلیز و فرانسیس علی او بکن یعنی پسند بکن پروژه ترکیه جمهوریت ترکیه یا کو او پیشنهاد کن یا پسند بکن کنفرانس آشتیه ده جبوكو سور چنبه جبوكو autonomi و يعني دولة سربخا يا كردا نيداين لورا او ديكن لورا او اخافتنا دو عنصرين اساسي سركه يا دامزرينر يا جمهوريتي بيجن لدراستي دا یک اکو هری باش هری زیده ویا ایدی قنات که ایدی باور دیگه یوسف زیایه برکو دناوانده کار دیگه دماکو یا فهم دیگه او پرچک جمعیت تعالیه کردستانیه امی بحثوان بکن یعنی وگاوه چه پروبلم نناوبرا بخصنین سیاسی یان لیدرین کرداده هیا چه تندنس یعنی چه میلین سیاسی هنه لورده هم دکارن بیجن که یوسف زیا رولکی پر گرینگ تلیزه که او ناونده که در دورا خالد جبران د ناوند ارزورم د ناوند کردستان و کوچگیری علیشیر و ناوی مجیبی کرانها بینامن د ناوند کردستان د کمیته کل کردستانی هنن کو ایدی جداتیه که دیار اشکره دنابرا وان و ناوند استانبول ده هيا و استانبولي بخدا جي ام بين بارتيين هن كو ايجي جمعية تعالية كردستان جدا بونه يوسف زيا دي يكرنا وان ده دي يكبونا اوكرنا يكبونا وان همويان ده ديسا جبر كده دما جمعيات التعالية دسبك ده حمو بهورهم لد أو كده يكتيا وان بارشين أو كده رولكي برجرين تليزة لفيجاوي إدي نا د أمبجن ببروجيه كسياسية كو نزلا قالوا أوتونومية قالوا بهورة مشترك دولته يعني سرخبونها اشکره به خطا سیاسی یا سرخبون یا کردستان ام بجن دست به اودیکن یوسف زیاد برده رولکی پرگریم تلیزه جبو یکرناوان من گو یعنی جبو سرخبون لبر یا راستی ام بحثا جمعیت آزادی دیکن ام دی بجن آزادی لی دورده او که یعنی پروبلم که یا راستی ناوی ویری خستنی بخواد چه بلگین وانده مرو ببی آوایی نابینه یعنی شخاره او نابیجن جمعیت آزادی ناوی وان یعنی کمیته یعنی جمعیت
استقلال و استقلاص یا کردستانه، یعنی جمعیتا سرخبون و رزگاری یا کردستان. چند دوکومنتین ایوان اکو رسمی مروف دبینه او ناف هیا لی چاوکو ام دزانن جبو جمعیت آزادی گلک ناو دکن هنکا دبین کما آزادیا کردستانی، هنکا دبیجن کمیته استقلال یا کردستانی هن بلگه اندوسا در باسته به بطایبتی بلگه وسام به آزادی بیامن یعنی وکا ترجمه که غلط یا استقلال هاتیه یعنی سرخبون. لورا آزادی اوین کو آزادی گوتنه بجن بلکی پشت جمعیت یعنی کمیته استقلال یا کردستان هاتیه کرن لی او ناو ایدی بجن ناوه که پوپولار بویه ایدی به ناوه تی ناس کرن لورا مروف بکرتی به او yani به ناوی اودیکه belki جیج بوکو کردترتی yani کرد آزادی جمعیت آزادی لورا پرجارا نخوازنم بجن yani işte بجن جمعیت سرخابون و رزگاری کردستانی لی مسئله او که دا مسئله ناو چما اوسا گلک ناو هنن و براستی ناو هری داوی چی جانه دور دا پروبلمه که دنجی هی پروبلمه و کو دما کو او قسمه سرخبون خاص جمعیت تعالی کردستان استانبول و دقتن و پیشی ام بیجن پارتیا او که چه دیکن پارتیا ملت فرقسی Kürt Millet Fırkası yani çe dikin vegave ev Meclis Ankara tevreki pır tunt dişiviya ki taybeti beguman ev nerinek yani mesela evked yani reaksiyona Mustafa Kemal'e jiberko Mustafa Kemal vegave tegaha millet برنگ کدن جبو مانیپولاسیونی بکارتینه و که او مثلا ملت دیگه ملت نتنی ام بجن کردن ترکن او کن او غیر مسلم يعني مسلم يعني دو ملت انا غير مسلم ومسلم او جبو حمو مسلمان وكا دواتا امتا اكو او كا سينورين عثمانيه دا اكو مانا دوی واتای دا بکارتینه مثلا ملت لومان ناهیله کو کرد تنه ناوی خواه بکن یعنی جدا امتی ناوی خواه بکن ملت اکیدن لورا دیجه وی او دیکن وی قد خدکن امیجن قبول ناکن وی ناوی ملت پشتی ویا دمکی نظام چقاس وقت ناوی کرد دموکرات فکراسی بکارتینن او جي زيدنا او ناكه يعني او دي چند دوكومنت هذا او نافتي او كرن لي بشرا كرد تشكيلات اجتماعية جمعيتا اجتماعية يا كرد يعني Kürt toplum örgütü yani cemiyeti toplum partisi او كده تشتي هوباش بو وان حمونا وان اباكو يعني امبجن ايكو بيشنجي وان دكن عين كسن من دو سليمه كمال فوزيه كان كس يعني او مصطفى او كي باباني و هنكس بدر خانيه
yani ev hemin aynı insan, aynı proje, siyaset, yani bu serkabuna Kurdistan ve mesela cudabune de programa bernamaya yani axaftına hemû wan evkan de heye yani ev ya baka teşbih baka analoji eğer hûn dixwazin ev bikin mirov dikare bişîbîne vê wan salên 20 salên dawiyê û Partiyên Kurda çawa legal em bêjin navê xwe diguherandin û ev bikin hemîn kesin, hemîn partiye, hemîn projeye ew jî bi vî awayî yani nayê qebûlkirin dijî vê ew keye perdek heye û bi navekê din ew dibin. Heyatê ew kê heyatê Kürdistan İstiklal û İstihlas Komitesi ya ku êdî mirov dikare bêje yekbûna wan partiyên ku min navê wan got li Stenbolê û li ew komîteya ku li jêra dibêjin Komîte Erzurumê yani Komîte Erzurumê bêtir weka ku em bêjin liqê Kurdistan ya ew ke ya Kürdistan Tealî Cemiyeti belê yani ez projeya siyasiya Cemiyeta Azadiyê daviyê de di piştê proseseke dur û dirêj di nav siyaseta Kurda ya di qonaxa piştê mîrektiyan yani paş mîrektiyan da em bêjin ew rewşa paş mîrektiyê sê qonaxên vî hene yani ez naxwazim niha li vir bikevim teferruatê li bi Kurtî yani çerçeveyekê em dîrokî em bikin yani piştê mîrektiyên Kurda di nav Kurdan de em bêjin perçebûna eşîrkî, atomizasyona eşîrkî dest pê dike zumreyekî sosyal ya nû ku em bêjin ne nû ye lê em bêjin heya vê çaxê di siyasetê de rola vî zêde tune nebû şêx ew dibin bilind dibin rola wan weka aktorekî nû ew dibe ew bêguman lûtkeya xwe di ew ka serhildana Übeydullah Nehrî de ew xwe nîşan dide lê li Kurdistanê di dewra pêşîn de em bêjin heya Abdulhamîd heya polîtîkaya Abdulhamîd piştê hilveşandina mîrektiyên Kurda da anarşî kaos neîdarekirin yani îdare nebarî yani nikarin îdare bikin nikarin ew bike Kurdistan xirab dibe vêran dibe Eyaleta Kurdistan danîne evka kolonyal bi pêşniyara İngilizanê ku li Hindistanê ew bîroya Hindistan ya İngilizan pêşniyar kirine ku yani weka kolonî hûn ew bikin ku waya zehf kiriye Kurdistanê dî Kurdistan ketiye destê we êdî hûn divê Kurdistan îdare bikin weka kolonî îdare bikin ew kêwan yani ew ka tayînkirina mitesarrifan û ew kan ew jî bi wan re nameşe problem li erdê Kurdistanê digel aktorên din Ermeniyan û geyrimîsliman bilind dibe taybetî piştê konferansa Berlînê rola İngiliz, rola Awropa û pêra jî rola geyrimîsliman li Osmanliyê û bi taybetî li Kurdistan bilind dibe Rus dibin tehdîdekî mezin ser ew kê levra pan-İslamîzm polîtikaya pan-İslamîzm ya bi Abdulhamîd ra dest pê dike weka reaksiyon li hember ew prosesên Ewropeyîkirina rojavayîkirina ew kê re Osmanliyan re dest pê dike lê heya vê gavê problemeke yani em bêjin tiştê ku sosyolojîk guhertina herî mezin ku polîtikaya tanzimatê bixaretîne ew e ku êdî ji Kurdan zumreyeke sosyal ya serdest heye ku xwe weke Osmanlî dibîne yani viya em divê binêvî xêz bikin yani heya dema hilveşandina mîrektiyên Kurda di nav Kurdan de
دنا كردان ناسنامه عثمانیتی تونه يعني كرد فوق بالناسنامه عثماني ناده ناس كرن او پروسس به پشت هلبشاندنا میرکتیان دست بده که ایدی او زمره که پرنسین کرده امبیجن او کسین میرین کرده اکو امبیجن پیشی تین سرگن کرن لی پاش وانا انتگره دکن جوان را رول دلی هنکا دبن والی هنکا دبن قاضی مثلا وکا یزدان شیر وکا بدرخان وکا شریف پاشا وکا گلکن ایدن او كوري وانجز او كوانجي ايدي خوبك او كعثماني لدبين او نستمع عثمانيتي ايدي دبا parçayıcı kültüra siyasiya Kurdan çima bahsabi dikim jiber kur pişra de siyaseta dema ev keda dema pişteşeri cihani yekemde او رولا خدريزه يعني او ايدي او زمره سوسيال رولا خدريزه زمره سوسيال ايكو اكتوركي نويا رولا خدريزه اوجي ددما بوليتيكايا كرديه يا او كده تيهوري يا عبد الحميد دويام ده عبد الحميد يعني سي امجي چار پولیتیکاین گرینگ یا دیروکی هیا جو عثمانی هیا دما جمهوریتی در حق کردان ده یکم پولیتیکا کو اتفاق میرکتی کردایا ونزانم ترادیسیونال دوگم یا محمود دویمه سلطان محمود دویمه کو مرکزیleşmeyi çedike میرکتی کردا جوری را دیکه سیم یا پولیتیکای عبدالحمیده کو چدیکه بکد خازه یعنی کرد ببه پشتاوی کرد دستوی دابه وکا امبیجن ارناودان وکا عربان وکا او نبن yani امبیجن پروژه ایدئالیست و خیالی یا نتبه آواکرنا عثمانی تکچو او دیتن کو ملت مسلم و غیر مسلم یک دولت نای آواکرن یک ملت نای آواکرن او تکچو ایجار هیوی اوان دمینه کو ملت مسلم آواکرن و سر اساسا ملت مسلم دا دولت بپارێتن یان ژبەر هەموو پرۆژەین ئەو نەتەوەبوون و نزانم چی هەموو پرۆژەن ئەرمان جاوێ ئەوە کو ئەمێ دەولەتی چاوە دەولەتێ محافەزە بکە یعنی دەولەت چاوە تێک نەچێت دەولەت چاوە ji destê me neke lewra ew sê terzê siyaset hemû jî her sê jî em bêjin ji bo viya ev dike ew her sê terzê siyaset paralelin bir dinav Kurda da çevrildi. Jiber ku ev zümreyin sosyal ku embejin vaka Osmanlı vaka İslami vaka embejin Batı Rojavayı befkirin dinav Kurda da çevrildi. Ev pişra dema ev prosesa 1918 ya 1925 de temayın mijarin babetin esasine serekine dinav Kurdan da Yakub azadi bi cemiyeta azadi de saya Yusuf Ziya u Halid Cibran da embejin digihe sentezeki edi zelaliyeki edi karara ki dedin projeye ki ku emdikarin bejin rekhistineki siyasi modern Yakub proje avakırına devleta Kurd ne tenilli Kürdistan'a Türkiye yani ne Bakur yani امبیجن کردستان که مزن حتی آگاهداری داشتن سمکو و شیخ محمود برزنجی و سعید دها و همویان اکو دوی نوی پروژه دا جی بگرن و بکن هیویان اوه لی البته بری شری جهانی یکم دناف لإسطنبول وناف كردادا ريخستن بون هي يعني مثلا كرد تعاون وترقي جمعيتي كذبه امبجن جمعيته هيفي كذبه جمعيته معرفي نشري ويا كرد كذبن لي اوانا بيتر ب او كي kültürüye yani emtikarın cerabejin ya ve evke
kultura ev dikarin bêjin yani neteweperveriyekî kulturî ya ku rolekî pir giring lê istiye lewra di nav Kurda de çi problemekî zêde nebûye wê gavê yani ê ku serxeta Osmaniyên jî ê ku serxeta Rojavayên jî ê ku serxeta Misilmantî jî ê ku serxeta Kurdî ya Serbixanê jî ew hemû babetê wan yek bûye babetê wan kulturî ne ziman e perwerdeya zimanê Kurdî ye perwerdeya civaka Kurdî ya yani em bêjin ji xelaskirina xwendin û nivîsandin û em bêjin xelaskirina cehalet û ew tiştan ye rola girîng ya edebiyat û zimanê Kurdî ye ew tiştana wê gavê heya şerê cîhanê yekem em bêjin kariye ku wana bi hewra ji bo hemîn arman û hemîn projeyê kar bikin lê bi taybetî nav gencên Kurda ê ku diçin eskeriyê ji bo Osmaniyê li şerên Balkana da bi taybetî 1912 û 13 de krîzekî mezin çêdibe yani em bêjin ewka em bêjin şoka stresa herê pêşîn û giran ewkê tesîrê ser van dike ew şerên Balkana ye şerên Balkana da çi çêdibe bi wan de mesela Kemal Fevzî da Celalet da Süreyya Bedirxan da Kamran Bedirxan da gelek kesên din evkê xwe de dibêjin heta Yusuf Ziya bi xwe jî dibêje çi çêdibe yani dema ku ew ji bo hedefên idealên Osmanîtiyê û diçin li Balkanan li welatên xelkê da ji bo Osmaniyan şer dikin di hemîn demê de jon tür Kurdistan malkambah kirine yani wêran kirine Kurdistan da nêzîkî milyon insan ji ber nexweşiyê ji ber sürgünê ji ber tehcîrê hatiye kuştin tê gotin ku yani destê min de gelek belge heta min çend dokûmen ji wan min tercüme kir belav kir yani 1916 de li Bitlisê 205 insan maye yani piraniyê wan jî êku dîn bûne ya ixtiyar nikarin bimeşin nikarin seqetin ew kesên 205 insan maye Muş wisa ye aliyê Wanê wisa ye aliyê Agirî wisa ye lewra mesela helbesê Kemal Fevzî heye dibe dema ku ez diçim ji bo wan yani ji bo ala wan nizanim ku ew bikim dalê qînim di hemîn demê de welatê min da kundên kor ew dikin servêraneyan ew dikin ew bi rastî wan gencên Kurda û xwendeyên Kurda vê çaxê ê ku li Stenbolên wan ser wan de tesîrekî pir mezin ew çê dike ev ya em bêjin tesîrekî ew e tesîrekî çawa bêjin ê hebûnî ontolojîk tesîra din jî ew e ku êdî dem bi taybetî piştê şerê cîhanê yekem eşkere zelale ku devran hatiye guhertin devrana imparatoriyan çû Osmanî tek çû Avusturya Macaristan tek çûye Rusya tek çû dema imparatoriyan tek diçe dema netevayan de û lewra jî ew prinsipa Wilson ya ku divê her neteve devleta xwe çêke ev ya ji wan re veka mantıqa nû ya nîzama dinyayê têdîtin lewra Ehsan Nuri Paşa ser evkê nivîsiye prinsipên Wilson bawer dikin Yusuf Ziya bi xwe meqaleyê wî heye ser prinsipên Wilson evkê êdî prinsipa Wilson û sa bawer dikin ku wê bibe esasa nîzama dinyayê lewra em bêjin her neteve êdî yani êdî parastina muhafazakirina em bêjin halîfeyê yan Osmanîtiyê yan milletekên nû ji seresasa İslamê xeyal e ew projeyên wisa ne ew kin lê divê demê de yani divê demê de hin kesên ku di nav Kurda da em bêjin wê çaxê rola wanî girîng hebûye mesela Doktor Abdullah Cevdet û hin kesên Bedirxaniyan
يعني او سيستما روجاواي زانن كدما نتوى دولتهم ده دولة مشترك شيء هي يعني مثلا سويسرا امباجن دكتور عبد الله جودت برجارا او بحث موديل سويسرا ديك جو تركارا جو كردارا يعني دبين تمام يعني اوي بابا نتوى دولة دون تواجي سنتواجي تكارن دولتك مشترك يا نتوى دولة هوابكن دمك ببي اوكي ببي illuzyoneye edibejin bebê ütopyayı demek kin le demek dîrokî de Kurdan manipüle dikin demek dîrokî ku embejin derhaka Kurdan da Kurdistan'ı da biryar ve vere girtin Kurdistan ve çava be de gel o devleta Kurdistan ve hebe yan tünnebe otonomi be yan nizam çibe be Ermeniyan ra gel hev müşterek devleti çekin yan gel Türkan ve çekin در حق بیادا امبجن نزدیک 10 ساله مناقشه هي در طرفان ده و دما کو به بریار بدن کو امبجن چوابه دوی دمه ده طرف که جو ترکان کردان درده که و چه بداخازا ترکان او دیگه دوی تمام اما یا بجربین یعنی به مدل بجربین او مدل کو اینونی و مصطفی کمال دوی جن کو امبجن اوکی نبی چیه Cumhuriyete kuti avakirin ve bebe Cumhuriyete devlete müşterek Kurd Türkan. Ev çend ciyanda Atatürk yani piçek bin nezaleli piçek eşkere yani tiştin paşderiyan da bahsa biyadike le ya rastı Yusuf Ziya per başfandike ku niyeta Mustafa Kemal niyeta Kuvayi Milliye جبوت تشتكي وصل تنية شخص مصطفى كمال هيدا 1922 و 23 دبيجاكو يعني برزحمتكو يعني اوتونومي جو كردان راوي ورق لاين جي كاسين حوالي قرا دبيجا يعني دبي يعني لجينكو حتى دبي اگر ام خطك ديننا برا كرد تركان دبي ام تركي او بك يعني بكندو تجبركو لقالك جياندا او توريا كو انها تيغوتن يعني كرد ترك تبليه بنا اوكن ليد بيجا يعني مروفت كارا اوكا بفكره كا لجين كو كرد جرانيه دانن وتاني كرد هنا او دوان جيان دا بيجن اوك تكارا يعني اوتونومي تكارا جبوبانا كي اوتونومي جي يعني امورف يعني ناي زانين اوتونوميه كي تشاوا او غاوا كو تيغوتنا فورمولاسيون تكون دولتا كرد تركيا لديسا زماني كرد تركي او كديسا جي كرد زماني كردي قد خكرن ناي افكرن دمكو مدرسه وبتشتنا رادكن يا راسلي زماني كردي يا اوكي نوتشيه اوكي رسمي زماني پرورده یا مدرسه لو راجي امبرجن دفاقتو كواكو مدرسه قد خدك زماني كردي قد پرورده بزماني كردي قد خدك بله مروفت كارل ور پر او بكا ليد سي تشكرينجن يعني او بروسيسا تكچونا وان بروجين ماكرو بروجين سر avakarına devleteki lu ser esasa kijan penase yani nasname u demaku Kurt Osmanlıti yani bu Türka bu devleteki müşterek embejin şer dikin için şer dibinin ku embejin velati wan verandı be u ev faktura ku embejin debejeku edi mantığa dünyayı nizama dünyayı teguhertin nizama dünyayı da edi neteve devlet çedibin her neteve de self determinasyon yani mafika de destekha tayin ke yani juwana devlet bir avakır yani ser esasa o her şey faktör dikeku embejin Kürt de hişmendiya siyasi de bigehin nokta hala cemiyet azadi yani emdikarın bejin پر به دجواری پر به کفتلاف پر به زحمتی پر به تولیهوی پر به مناقشه گنگشی پروسس که دا هاتیه و نقطه
اری هاتیه ایدی کرد دا خازی خدا شیوه خبات خدا شیوه ریخستن کرنا ملت خدا شیوه پیشنگی دا کیجان کادرو کیجان او امبرین پیشنگی و حرکتی بکه چاوا که دوام تشتا دا براستی کامل بونه گیهانه نقطه که زلال بونه لی دوران ایدی هاتیه گوهرتن دم هاتیه گوهرتن پر فرسنت ایدی جدست هاتیه رواندن مصطفى كمال ناب كردادا ایدی يعني ناب كردستان ایدی قوتك وان پر جنيزيك وادي شوبينا تقيبتك و دزانه هياوي جبي بروجي هي وكيا ل خبطه كردا بردوام اوكن ماموسه شاكر مادم تبنيه داني و نخات تبنيه كي جرينجا لورا مصادقه وهبه از یک دقیقه کامپیوتر من روی تک بجهان ها از اوکی که بکن بله بیگمان یعنی دناو اسکری دانن دناو اوکی دانن لی مثلا کمال فوزی مام شکر کمال فوزی ده هلبستی خود اشکره دی بجه یعنی از جبو بلند کرنا آلا عثمانیه دچم ای خورده 15-14 سالیه گوه اسکری که او تسير بروباغندا جون تركان دا او كتابونا يعني هي يعني سري واندا كو عثماني دكاره ببا يعني دولة مشترك يا كي سري هنا كذا كردا دا هي للبر يعني قالك خازم تشتكي ببجم قرداي ببي تبنيه يا مام شاكر يعني قال لك ناو كردادا جي تركادا جي بروباغندا حتى جي آلي سياسة مدارين روشنبيرين كردا بروباغندا سياسة كرد يا عبد الحميد تكرن دبكا بابي كردان تناساندن وكاكو ام بيجن تشناغو هرم ديا ليه يا راستي دا عبد الحميد تاني جي كردان استفادة كريه بله آلاین اوکی حمیدیه آوا کریه و خاصیه کو او آنارشیه کو دناو عشیران ده هیه ادی نیکن ادی وکا چاوا کو دما میرکتیا دا گاوا کو سلطان دگو کا و ایران اریشه مکر کا آلی کریمه بکن 20,000-30,000 چکتارین کرتبون و شروانین کرتبون چون آلی کاری هوا روان و اوکی وان ادی دما او اتمیزاسیون عشیر دیده او نکاریم وی موبیلیزاسیون بکن کرد ندشون اسکری وان ندیکرن عشیر ندیکرن لما آلاین حمیدیه چه کرد جبو کو امبرجن او پیشیا روسا و ارمنیا و حتی پروسس نتوه پروریه کرد بگرن نگرن طبعا حمیدیه آلای او بابتا کدنه یعنی چقا سرکتن چقا او بون yani çima joli rakırın belki mesela kolonyal her daim musaya du aliyen bir hene aliye gibi eve ku embejin ev je istifade dikin le kurci bana nasekinin ev hamdi alayları eğer yani diyardehenin mirotkara tahmin bike ku embejin bir avayı berdevam bikraya ve bir baya ordiya kurda ve evka kurda le politikaya Abdülhamid ya kurda da tişteki heri Gring ekutte jibir kırın eveku Abdülhamid statüya Kurdan ya beri dema beri Mahmud Düyem vena gerine yani mirin Kurda nabe cevala zulmeki bi adaletiye ki mezinle hemer Kurda çibu ma mirekti avan ma johore rakir ka em mirekti avan jinu ve tenzim bikin itibari ve miran em iade bikin em بلا او بخا ميري خا او اوتونوميا خا او كخا ديسا الكربون ببيع واي امبجن قدر خا سياسه خا تايم بكن يعني عبد الحميد بوليتيكا كوسا هناك بالعكس عينا او بوليتيكا محمود الديام يا جينوسيدكار بردوام دكه يعني او تراديسيونا كو او ستاتيو كو yani be statüti ya Kürdistan ya ku tanzimat evkir reda der xisoli
همین و ترادیسیونی بردوام کرد لی خواست که ام بجن سر اساس اسلامی کردا بستاتوی اوتونوم یان به اوکی بخه اوکا خلورا لما قواد بجن بابي كردا اوكي كردا بله وگرم سر بابتا جمعیت وقتی ما دچال نگویی رو پشت ما برنامه تنه باورم رژیجی تکنیک شیء او دکن اوی من پروتست ناکن او بکن امی وگرم سر اوکا جمعیت اسکری تشت گرینک یاکو امبیجن گاوا کمروه دوکومنتین سر اوکی جوات آزادی کرد یعنی جمعیت آزادی کرد یعنی جمعیت استقلال کردستان و دوکومنت دیبینه مروت کاره فرقیت او سنتزا کو بحثی کم چند نقطه دا چند خاله دا بکه یکم سرکه وکا او بجم دیاره براستی تبیکو دجمنه تبیکو کردا خاپاندیه لی پروژه مصطفی کمال جوان را پر منطقی دی یعنی مصطفی کمال هون حمود زانن چاواکر ام بجن رابون به اسکری ناو خلقی دا او که خواه او اجازتین کو اوردی و علاقتین وی دیگل سروک عشیران و او که داوی او امکاناوی بکار آنی دجیان بخدا ناو خلقی بخدا بقوت که اسکری او یا سرکه یعنی که ام سیاست سوسیولوژیک یا مصطفی کمال یعنی ترکیتیانو اما بکن سیاست ترکیتیانو او یا سرکه بگومان او یا رولک تسیرک گرینک لسر یوسف زیا و خالد جبران کریه لبرا اگر هون بالا خبدن لیدرین پیشنگی یعنی قادروین پیشنگی یه جمعیت آزادی سربازن اسکرن جو اردینا احسان نوریه برای یوسف زیایه و زوای فایقه و ابینکو سرحدانا به تو شباب را کرن ارگانیزه کرن او دی پیشیدن یعنی رولا پیشیدن ناو خلقی دابون ناو کردان دابون دیسا جارا یکیمه که امدیکارن بیجن جمعیت آزادی سیاست مدرنه که ده ناو کردستانه ده حتیه چکر ناوند کردستانه جارا یکیمه که به اشکره زلال هدف آخا ارمان جاخا یا سیاسی وکا پروژه دیار کریه سرخبونا کردستان آواکرنا دولتا کردی اویا چه اوتونه مناقشه تونه ده همو بلگه انداجی ده همو اوکانداجی دیار دبکو چقا درنگ جی بمینن جی بیامن دمکو هی یوسف زیا مپوسه لپارلمنتو یا مجلس انکره دایه ده همین دمه دا به تایبتی از آنها بحثاوی بکم به تایبتی ده دوکومنتین آرشیوین روسادا یا پر دیار ده به کاری که دیپلماسی گران به وانا دکه به روسان را به اوکرا دخوازه کرد وکه هیئت که سربخواه لوزانه پیشتر به وین نری نخواجی یعنی پشت لوزانه جی او کریه آنی زمان یعنی کرد دوی ادی بابری آوان به ترکاره تنیه او وجی مجی دخابینن سریوان ده دولتی که اوسا مشترک و کردارا اوتونومی بدن یعنی اوی به حق کردا بدن سریوان ده تشتکی اوسا تنیه پروژه کمال آتاتürk پروژه یا اتحادی ترقیه لورا کرد دوی سربخواه به هیئت دیپلماتیک یا کردی
دگل اوکا دگل دولتین دن به تایبەتی جی ئەوên ku biryarê didin evkê didin derheqa Qedera Kurdan de Kurdistanê de yani belê Lozan piştre hatiye imza kirin lê hê mesele vilayeta Musilê çareser nebûye ew nebûye yani ya rastî statûya Kurda da hê gotina davî nehatiye gotin gotina davî nehatiye gotin em dikarin bêjin ku yani siyaseta herî berbiça yek ji sereke ya Cemiyeta Azadî ew bûye ku ji Kurdan heyeteke cuda serbixwe ji bo danûstandina dîplomatîk ji bo qedera tayînkirina Qedera Kurdan were avakirin û bênaskirin ew jî yek ji tiştê girîng ya evkê me behsa evkê kir yani me behsa tarîxê kir li ser çêbûna yani damezrandina tarîxa Cemiyeta Azadî gelek gengeşî hene ya rastî nêrînekê hewbeş tune ye kîjan salê hatiye evkirin yani çend nêrîn henin ji 1900 bigire heya 1924 yani em bêjin 1920, 21, 22, 23, 24 yani 4-5 nêrîn henin çima ew qas em bêjin nezelale çima yani nayê zanîn mesela dokumentên Sovyetî behsa 1919 dikin yani 1919 de behsa Komîte Erzurumê dikin yani Komîte Erzurum sernavê Komîte Erzurumê 1919 de bi Sovyetiyan ra ew kirin hin lêkolînerên Kurdolokê Sovyetê weka Lazarev Hasretiyan behsa 1921 dikin Kurd eko bîranînê xwe mesela evkirine Hesan Hişyar em bêjin eko Martin van Burensen gudar kiriye em bêjin evkê bînivîsandiye ew 1922 herhal dike di evka İngilizan de 1922 derbas kirin yani em bêjin gelek tarîx hene ew îşî tarîxçiye ye ez tarîxzan nînim ez behsa dîroka sosyolojiya dîrokê dikim behsa evkê dikim gelo ew pir girîng e yan em ê van keşmekeşiya tarîxan em ê çawa fehm bikin çawa zelal bikin بیا من yani 1919 ku Komîte Erzurum behsavî dikin ew ya rastiye lê ew ya mirov dikare bêje yani weka liqê Cemiyeta Tealiyê Kurdistanê ya bajarê Kurda ya mintiqa Erzurumê dikare mirov bêje şuxe yani navbera van rêxistina da em bêjin ew tune cudabûnekî ferqiyetekî be ew organik em bikin nava hevdû de ne yani gawa ku Cemiyeta Azadî çêdibe ji ezmana nayê yani ew tiştekî weke ku hiç nûye ew kadroyên nûnin projeyê nûye nayê ew evolûsyone yani proseseke ku bi taybetî dema ku Cemiyeta Tealiyê Kurdistan dibe du perçe û ji holê tê rakirin yani 1920 da destpêka 22 da qedexe kirin yani ji holê radbe êdî Cemiyeta Tealiyê Kurdistan tune lê ew kevin henin yani em bêjin ew tradisyona wî siyasî grupên wî henin ew kevî henin ez behsa ew kê bi taybetî ji ber ku rêxistinekî nelegal e îlegal e yani eşkere nîne ew kevî nîne gawa ku hemû weka em ji dema me ya salên hefteyê jî zanin rêxistinê ku îlegalin pir tişt arşîv û tarîx û ew eşkere nînin lê em dikarin viya weka proseseskê ew bikin ku 1919 dest pê dike weka Komîteya Erzurum ya Cemiyeta Tealiyê
لێ بتایبەتی پشتی 1923 دا اشکره دیار دبه ایدی کو اویا به پروژه که سیاسی نویه پارتیه که نویه به لیدره که نویه و بری هر تشتیجی یکیتیه کوا کریه yani yekitiya navbera ew partiyên İstanbul, Komiteyên İstanbul, partiyên İstanbul û Komiteyên Erzurumê. Ew dema ku ew yekitî çêdibe mümkün e hinekan bi taybetî jî ew endamên vê yê ku pişa behsa azadiyê dikin vê yekitî yekbûnê em bêjin tarîxa yekbûnê ji xwe weka tarîxa damezrandinê hesab bikin. Ya rastî kîjan tarîxî rast be dîroka Cemiyeta Azadî bi navend Kurdistan bi projeya serxabûnê dîroka wê pir kin e ev ya giring e yani dîroka wê dîrokeke herê zêde 3 sal e 4 sal e lê di nav 3-4 salan de tevî ku em bêjin tirkayetî, kemalîst her derê girtine muxbiriyekî giran di nav Kurda de û ew ta casûsî ew ke sîstemeke danîne tevî wiya di nav 3-4 salan de pir zû belav dibe pir zû organizasyona çê dike pir zû organizasyona çê dike nêzîkî 24 liqên vê di nav 2-3 sala de çê dike û organizasyonên giran yani hin mintiqeya de 2-3 organizasyon çêdibe yani ez naxwazim li vir hin daneyên mübalağa bêjim yani evkên İngiliz û Sovyetan de yani hineka dibên mesela liqê bîtisê nêzîkî 30,000 endamê vê hebûne ew behsa Kürt Terakî Taawunê ew dikin lê Cemiyeta İstiklal da jî dibêjin ku li mintiqayê da nêzîkî 30,000 elbet yani li vir dema ku em bêjin çawa hesab dibe em bêjin gava ku mintiqeyek ku em bêjin lîderên ku qedî îtibarên otorîtenên zümreyên ewkêne em bêjin hakim em bêjin gava ku biryara xwe bi ewkekê dike mesela kesê mesela Hecî Musa Bek yan Kür Hüseyin Paşa yan zanim kesê wisa em bêjin nav Kurda da ne tenê eşîr serok eşîrin lê karizmayê wan jî mezin hebûye ya civakî hebûye gava ku biryara xwe bi cemiyetekê didin ew terefê xelq eşraf û ewk bêtir hemû bi wan re ne li vir pir ewktine lê em dizanin ku ji ewka İngilîzan taybetî Robert Olson behsaviya dike û di kiteba ew şerîfekê ya Wartoyê ku weka muxbîr kitebekî nivîsandî bana navînayî bîran navê muxbîran çima wisa min diçe lê ew jî behsavî dike yani komîteya çawa kar dikin rêxistin çawa kar dikin em bêjin ew 5 kesin komîteyek 5 kesin ew hevdû nas nakin yani tenê 5 kes hevdû nas dikin ewekî din komîteyên din nas nakin tenê yek însan yani bi sîstema hücre û hiyerarşîk ewkekê weka xebateke û em bêjin parola ya û bi şifre xeber didin yani mesela di axaftinên em bêjin Yusuf Ziya û digel ew serbazên Kurda li aliyê Botanê û Betîr Şebabê Şirnexê hemû bi şifrenin hemû ewkên mesela dibête mesela çend tiş şand çend pere şand ewkê ew mesela pere gava ku dibe 300 min şand yani ew 300 leşkere ya nizanim çê yani tiştê wanê wisa heye ku heta di Mehkemeyê İstiklal de yani ya ew kirine ser kar kirine wê de şifre bikin ka ew şifreyan yani mirov dikare bêje bi ewkekê bi armanekî bi mentalîteyekî bi kultûrekî siyasî ya modern yani xistin ew kirin xebatekî ewke ji ber ku yani bi rastî hem Miralay Xalidê Cibran hem Yusuf Ziya hem İhsan Nurî Paşa hem Kemal Fevzî yani evana bi perwerdeyekî bi zanînekî bi hişmendiyekî pir ewkin yani ji
قوای ملیه او که مصطفی کمال کمتر نینند هانی دبن یا او مدنیت روجاوا یا مدنیت یونیورسال او کادا پرورده یا بیادا به پرورده که وسانن جوان کمتر نینند شخال لورا يعني مصطفى كمال او تاريتية آگاهداری سروان يعني او دیگه يعني تشتوان ناخذ ولا اشكال كرن او كرن جبركو او في زمان بوش ببا دوكومنت يعني او كان هوالنو يعني نوعية لكيجا منطقة كي سروك بيه كي ناوان هنا او كان هنا لأبتشتنا وانتكارن لجوجل جي بدوكومنتا او بكن از وقت ما بين او نكم جرينجا كابي كي او تركد او دكا كي سروكتيا وان لكيجا منطقة جالي طبي بله من ناو فرات شریف ما شریف فرات برا گالکس پاست کم اولی سیدار بینگولی بله پرتوکا ما شریف فرات اری ناوین حق بیرامن دو گالکس پاست کم بله گالک ناوان کن او حتی يعني لقي اسطنبول دا تشتي بالكشه لغور دانه انجليزان يعني سعيد عبد القادر تنشان كرن يعني وككو امبرن او كي lideri Lika İstanbul yani az cemiyet azadiye evya jibomun balkeş bu yani ku ezani mümkün nerede gel evka azadiye le az dixazim lever de arşivin Sovyeti da hün daneyan hün rapor henin undanın gavaku edi diyar debeku Türk yani İngiliz bir Türkara lev kirleydi. Yusuf Ziya beje ma via 1922 adam mefham kirleydi. Yani Mustafa Kemal İngiliz ara gotiye hun jimin otonomi jibo Kurdan nexazin ev gotinin Yusuf Ziya'ya otonomi jibo Kurdan nexazin ez Musul'e teslim evabikim. Musul eve. Evya despeka yani heberi lozani yani 1922 evya lehev kirna gavaku او کردن نتوه پرور فهم دکن که ادی انگلیز به ترکان را لحب کریه به مصطفی کمال را لحب کریه او ادی جهان وکان جا علی انگلیزان و هاتنه خپاندن yani خو خپاندنه yani هاتنه خپاندن لی ادی هیوی خو انگلیزان برنه yani بله خباتیوانه لی هیوی خو انگلیزان برنه Dve demede yani avkat beçare usaya yani beçareti usaya tabii ki rola Rusya Sovyeti edi ne ev Rusya demaçareye evkiye şu digel Mustafa Kemal'e jiboku evji xazın çavaku anha jiboku Türkiye neçe yani Mustafa Kemal neçe nebe gulamoke ku çavaya İngiliz و Fransızaya جوان belki emrelim çeki berbahada bekşinin pişkiriya Kemal Mustafa Kemal iken yani eşkereci Kurdlar esas pişti gellek hevditina pişti gellek evka eşkereci dibecin em naxazın ve çava ve İngiliz ve kapan em usa bakın anaha projeye kime usatune em pişkiriya Mustafa Kemal bakın dikin hatta em naxazın otonomi bu khas yani lej bu İran'ı Kürdistan'a İran jiberku o hevditinek heye ku yani o projeye Halid Cibran da o kaya Kürdistan'a mezin o
tiştekî dibe em ew mesele ser İran yani Kurdistan'a İran em bi simkora bipeyvin. Yani Rus em pêra bipeyvin lê ji bo Türkiye tiştekî wisa ji me naxwazin. Di bernameya berê de gawa me bi Profesör Cebar Kadir li ser rahmetli mamoste Profesör Kemal Mesar Ahmed xeber da me behsa têzaviyê ser azadî û Şeyx Saîd serhildana Şeyx Saîd me evkê kir. Me got ku Türkolog akademisyenên şerfnasî em bêjin evkê nizanîbûn. Yani digotin yani argümanê wan hebû ku evkê nizanîbûn. Armancên siyasî, projeya siyasî ya serhildana Kurdan nizanîbûne. Piştê evkê ne ev ya tabii dibe ku ji bo akademisyenan ji bo raya giştî ya siyasetê ev wisa lê istihbarat ne wisa yani raporên istihbaratî ku digel yekser bi serokê Cemiyeta Azadî yekser bi Yusuf Ziya re heta Yusuf Ziya diçe Tiflisê digel wan çemdara ev dibînin rapor dikin û wan raporan digihînin evkê digihînin Moskowayê. Yek ji van Kurdnasî Sovyetê ku serhildana projeya serhildana yani Şeyx Saîd dipeyive Kurdnasî evkê Wasilewskiye raporê wê pir giring e raporê wê ji 31 Adarê 1925 de ye derheqa serhildana Şeyx Saîd de wiha dibêje dibe bêşik ew pirsekê gelek tevlî hebe û li vê derê gelek zehmetê ku mirov karîbe bigêje rastiyê. Ev serhildana îro her çiqas aktûel e lê di heqê wê de tu lêkolînên objektif û înformasyonên rastîn tune ye. Lêbelê tenê siyasetvanên terefgîr ên ku înteresên wan berjewendiyê wan li ser sansasyonê û manipülasyonê hene her wiha alimên roşhilatnas û Kurdnasên binawdeng û bênawdeng ên wê bûyerê li gor menfaetên devleta xwe şîrove dikin. Di dema serhildanê de û piştê wê de devleta Türkiye û devletên alîgeriyê Türkiye dikirin ji bona raya hundirê devleta xwe û raya giştiya cîhanê li gor menfaetên xwe ji bo ku serhildana xelkê Kurd manipüle bikin serhildana Şeyx Saîd bi gelek motivên negatif û nerast mehkûm dikirin û tekoşîna gelê Kurd a li dijî zordestiyê dibin tohmetekê mezin de dihiştin. Çend motivên ji teref van kesiman û taybetî ji teref devleta Türkiye hatine gotin evin. Nuqteyê yekê bi taybetî di prosesa serhildanê de di çapemeniya Tirkan de adibin kontrola devletê de bû kar dikir ku serhildana xelkê Kurdan tevî îzole bike ji çav û ji qîmet bixe. Bi teref û komployê xwe hewl da ku ji raya hundirê Türkiye û a giştî a cîhanê nîşan bide ku ew bûyera ne serhildanekî gelê Kurd ya neteweyî ye bêhêsayî digot ku ew eşqiyatiyê koçerên wehşî ye. Bi taybetî redaktora rojname Tanîn Hüseyin Cahîd di nivîsa xwe ya tarîxa 25/2/1925 de înkara muhteweya neveroka serhildana Kurdan a neteweyî dikir digot ew ne serhildanekê neteweyî ye. Waye netîceyên cehalet û fanatîzma nexwendiyên çiyayî û di konan de dijîn serhildana wan e. Nuqteya dudoya karbidestên devleta Türkiye û çapemeniya resmî xwastin ku motiva dîn wek sedemên serhildanê re bidin. Wasilewski di rapora xwe de dibêje ku rastiya vê motivê tune ya dîn gelekî dibe îzafî ye û ji ber ku serokatiya vê serhildanê Komîteya Merkeziya Kurdistanê kiriye. Yani serokê serhildanê li gor vî hemîn demê de serokê Cemiyeta İstiklala Kurdistanê ye.
yani komite merkezi avide وكدن يوسف زيا لوردا از بكم د او كي خدا جي او برستكرن دبجه يعني هون يعني دولة ترك تخازن ترك دبجن كو اون دخازن او كبينن يعني خليفه باشا بگرينن وتجي هن حولدان انتي وسهنا او چي مساله در حق بياده چي دبجي يوسف دبجه يوسف زيا دبجه بله حولدان كما هي كو هر كسي كو انها لهمبر و بروجه مصطفى كمال يا جبوتك يعني تاني دولة تركيا امي وان قزانش بكن جبر كو دناف تركا دا مخالفتك مزن يا لهمبر مصطفى كمال هي ام دخازن وانا جبو دوزخه قزانش بكن يعني او الرابور خدا او كسوفيتي بخد بجا يكردولوجي سوفيتي دبجا كو اویا مروفت کاره بجا بکار آنینا و مخالفت جبو برجمندی نتوایی یا کرد یا سیاسی تاکتیکه که یعنی جالی کردان و بله یعنی تشتکی گرینک ایدن دما کو به اوکی را دپیون به سوویتی را دیسا دپیون دلگاسیون سوویتی بده ماده او که جوارا پیشکش کن از و ده ماده یا بکن خازم بکن جبر کو هن شروعین دن جی karşı nihayet. Böyle yani komite Erzurum diyecek yani Kürdistan Serbuha evyaji konsolosya Erzurum ya Rusya'ya Sovyet Rusya navi Pavlovski'ye نما آخه دشینه که او بحثا آخفتن آخه دیگل خالد جبری او به یوسف زیاد که اما گلک دوکومنتین او سهن اللي اویا جبر که پر بالکش انترسانه گرینگه دبجه لگور اوکی یعنی اویا لگور خالد جبرانه شرط و قرار کمیته ارزورمی یک دبی کردستان جی ولایت ارزورم وان موسول بیتس دیاربکر خارپت بشا روجاوا ولایت سوریه ل ترکیه و کرمانشاه سنه سقز محبات ارمیا و سلماس لی ایران پکتی یعنی اویا کردستان که مشترک و بش کردستان نه پارچکری د اوکا نقطه خالا پروژه سیاسی جمعیت آزادی نقطه خالا دو لوان ولایت اوی کردستان که سربخه به آوا کرن اویا تشتین کج دلگاسیون روسان را دبیجن خالد جبری بخوا دبیجن خالا دو دوباره دیکن لوان ولایت اوی کردستان که سربخه به آوا کرن خالا سه حکومت کردی دوار علاقه سیاسی، اداری، اقتصادی و عسکری ده به تمامی سربخه به در عین وقتی ده حکومت کردی حمایه دولت روسیه لسرخه قبول دکه حمایه روسیه قبول دکه دوان واران ده سربخه به تمامی سربخه لی ده خالا چاران ده ایزاح دکه حمایه روسیه چیه حمایه روسیه ده چرچوه وان خالان ده به کارآنین نفت معدن و دولمندین دن انشاین کردستانه آواکرنا رین ترینی و واسطین دن انگهاندنا eleman askeri و teknikiye da alikariye. Hükümeta Kürdi و liderin Kürdi evvel dici prensibin hükümeta Rusya'yı و berfrehbuna fikrin komünizmi درنکبن. نقطه خالا شش وقت ما دخلا سیان دا گوتی بو حکومت کردی حمایت روسیه قبول که لیل همبره به حکومت روسیه دوی جبو آواکرنا حکومت کردی دوار آبوری و سیاسی دا آلیکاری بکه. اگر لیدر کردان پیویس ببینن حکومت روسیه
lazime بدین پره بدمه و جبو حاضرین رفن اسکری آلیکاریه ما بکه. خاله حفت حکومت کردستان آکو پیش ده به آوا کرن ده بخواه فرما اداری آوا بکه و بسر خواه ارکین خواه سیاسی بمشینه. حکومت روسیه نه لازمه که دوار سیاسی، مالی، اداری، اقتصادی و اسکری ده دستیوردان سربخابوینا تفگیره حکومت کردی بکه. اگر ریبرین کردان اویا خلا حشته اگر ریبرین کردان مجبوری جبو آواکرنا حکومت کردی درباسی روسیهی ببن و جبونا که کرد قریبا بگهن هدفین خواه و بسربستی قریبا حرکت بکن پیوسته حکومت روسیهی آلیکاری وان بکن. اگر هرمین دخالا یکی ده به توایی نکبن بندست حکومت کردی ویگاوی رخصنا کردن با آلیکاری روسیه جبونا هرمین ماین جتوی کردستان سربخه بکه اوی کار بکه. یعنی ممکنه تنی پرچه کی وره هرمه کی وره خلاص کنن لی جبو کو ام بجن دپشتا وره فرق کرن والیدن داجی دوی روسیه آلیکاری بکه. خلا ده اگر حکومت روسیه لسر اساسا وان نه خالین لجور رازی دبه که حکومت که کردی آوا ببه دوی چرچوه ده ریبرین کردان آمادنه با اکتیوی دست به حرکتی که بکن. پشتا تابی نامه این وی هنن دیسا دوی روحیدات دوی اوکیدا بحثا اوکیدی که. وانو وقتی ما پر اوکتبه از منگو از پر بحثا زیادتر اوکا بکم دوکومنتا بکم براستی دوکومنت که لکن نخازم دوکومنت که ترکی بخوینم نه دستی من ده مخابن یا ترکیاوی هیا دستی من ده ترکیاوی هیا کردیاوی به سورانی هیا لی باورم اودیتوریا معنا کسین که کن زیادتر بلکی و ترکی فهم بکن لما ببرن از دوکومنتی به ترکیه بکم او دوکومنت ده او که ده یعنی همین پرچین و دوکومنتی من ده آرشیوین سوویتی ده من دیتنه لی او دوکومنت ده 1960 ده لی کوار روژی نوه یا لی باشور چاپویه جالی اسماعیل حقی شویش یکو بخواه ده کمیته مرکزی یا جمعیت آزادی ده پشرا او دوکومنت جالی اول ما یکو ستوکولم کوارا چرا در دخستن نور حتی چاپ کنن سورانی آبی او ترکیه وی ده پرتوکا ماموستا عثمان آیدن یا تفگرا 1925 تفگرا ملی 1925 ده او وکا ده قسمه ایلاویان ده او وکا به ترکیه هاتیه چاپ کرن اکو مرخ تکن او کابی تکارن نور بخوینن او بلاوکه که لی او بلاوک سرناوی امبدن شیخ سعید نقشی لپیران آدار 1924 ده هاتیه بلاو کرن لی یا راستی اویا نیرینن دیتنن جمعیت آزادیه جبر کو ام دما کو د پروپاگاندین سیاسی یا خالد جبریل وارتوی گمگمه عالیه مثلا سوویت را روسیه را یا یوسف زیا بخواه ده همین تشنا ام دبینن یعنی او تشتی که دوی بلاوه که ده هیه مروف جبر که برنامه رسمی یا دوکومنت سیاسی جمعیت آزادی دست مده تونه لورا مروف در حق پروژه سیاسی جمعیت آزادی ده تکاره جوان بلاوک و جوان دوکومنتین که دست مده هیه تکاره مروف اوکه که تصوره که چه بکن از به ترکی بخوینم دبجه Türkler ve Osmanlılar 400 yıldan beri din ve hilafet adına bizi yavaş yavaş esarete, karanlığa,
cehalete ve yok olma yoluna ittiler. Onlar hayat denizinin ölülerini yiyorlar. Türkler eskiden aramıza göçebe olarak gelip yerleştiler. Hile ve desiselerle ülkemizi zapt edip harabeye çevirdiler. Kürdistan hiçbir dönemde bu denli harabe olmamıştı. Turaniler ve bozkurtlar guguk kuşu gibi yurdumuzda yuva yaptılar. Ülkemiz bu kadar haksızlığa uğramamış, zavallı duruma düşmemişti. Bugünkü durumumuz yıkım ve bir perişanlıktır. Hiçbir Kürt ve dindar kişi bu durumu kabul edemez. Bu anlamsız ve kötü hayattan kurtulmak hepimiz için bir görevdir. Bu nedenle doğruluktan ve haksızlıktan ayrılmamamız gerekiyor. Hak alma mücadelesinden vazgeçmeyelim. Atalarımızın kemiklerini sızlamaması için vatanımız uğruna canımızı feda edelim. Günahsız ve zavallı kadınlarımızın, kızlarımızın ve çocuklarımızın dine aykırı biçimde öldürülmelerinin intikamını Türk subay ve önderlerinden alın. Onların kanlarını yerde bırakmayın. Fakat tutuklu ve yaralılara merhametli olun. Bize karşı savaşmayan veya teslim olan Türk subaylarına karşı da kardeşçe davranıp onlara doğru yolu gösterelim. Savaşta eliniz titremesin. Ölümden korkmayın. Çünkü haksızlık, korku, üzüntü, tasa ve cefa dolu bir hayatı sürdürmek herkes için utançtır. Özgürlük için ölüm, kölece yaşamdan daha güzeldir. Açıktır ki Türkler Kürtlere karşı çok zorba ve namerttirler. Sözlerinde durmazlar. Türklere öyle bir ders vermeliyiz ki onların ikiyüzlülüğünü, kan dökücülüğünü, barbarlıklarını bütün dünyaya anlatmış olalım. Bu zorbalıkların içinde anlamsız yaşamaktansa hak ve kurtuluş yolunda toplum olarak ölmek daha iyidir. Kürt kardeşlerimize ve bizden sonra yaşayacak nazlı çocuklarımıza fedakarlıklarımızdan çıkardığımız dersle onlara gelecek için bir mücevher bırakalım. Böylece hak ve kurtuluş yolundan çıkmasınlar ve aydınlık bir hayata doğru yürüsünler. Ulusumuzun birliği ve kardeşliği için özgürlük ve başarı yolunda ölürken yüz akıyla yaşamaya gayret edin. Örgütlü direniş ve çalışma çok önemlidir. Bütün dünya adaletsizliğe ve zorbalığa karşı başkaldırı içinde olduğumuzu gösterelim ki Allah huzurunda mahcup olmayalım ve her iki dünyada yerimiz bulunsun. Ey Kürt halkı! İyilik ve kötülük bizim elimizdedir. Kendimize güvenimiz olmazsa asla kurtulamayız ve karanlıktan aydınlığa çıkamayız. Direnelim ki her iki dünyada kazanalım. Biz Türklerin esaretinde çok kaldık. Onlara muhtaç olduğumuz sürece çürümüş, kokuşmuş halde mal ve mülksüz kalırız. Bugüne kadar 4 asırdır Türkler bize kin, düşmanlık, tembellik, işsizlik, kardeş düşmanlığı, talan ve tahribi öğrettiler. Hiçbir zaman nezaket, güzellik, yumuşaklık, saygı, bağışlama, bilgi ve sanat gibi erdemleri öğretmediler. Her zaman bize göç yollarını gösterdiler. Ne zamana kadar birbirimize karşı gereksiz düşmanlığı sürdüreceğiz biz? Türklerin izinden gitmek yeter. Kürtlerin Kemalistlere yardımı ne dünyada ne de ahirette affedilemez. Artık kardeşliğe, insanlığa, aydınlığa ve özgürlüğe yürüyün. Biz Kürtler Memozin döneminden beri kendimize güzel bir hayat kuramadık. Ahmedi Hani'nin umutlarını gerçekleştiremedik. Onun için yoksul ve perişan bir hayat yaşıyoruz. Düşman da bize gülüyor.
Artık Ahmedi Han'ın canı ve özgürlüğün sesi memuzini yüceltelim. Atalarımızın umutlarını ve amaçlarını gerçekleştirelim. Ey Kürt halkı! Çok iyi biliyoruz ki Türkler dar günlerinde Kürtlerden hep yardım isterler. Geniş günlerinde ise Kürtleri tanımazlar ve bizi haklarımızdan mahrum ederler. Yalnız verdikleri sözleri unutmakla kalmaz, her defasında süngülerini Kürtlerin göğüslerine dayamışlar. Kürtlere hep kalleşliklerini ve ihanetlerini sunmuşlardır. Fetteberu ya ulle absar Şeyh Said Nakşi Piran Adar 1924. Beli, evya yek ji belawakin ku le bajarın Kurdanle ji Kurdan ra hatiye belav kirin û yeku de derbare nêrînên siyasetin psikolojiya siyasî ya liderên Cemiyeta Azadî de pir diyarkere, pir eşkere, zelal ve havaya vê demê, atmosfera wê demê nîşanê me dide. Bêguman gelekî tiştên din hene lê ne îşi bernameyeke ku mirov li ser azadî rêkûpek ew bike, yani bi rastî mirov dikare zelaltir ew tîpolojiya rêxistinî ya azadî, cemiyeta azadî ji êdina hem diwarê lîdertî de, hem diwarê şêveya xebatê de, hem diwarê projeya siyasî de, îdeolojî û mantaliteyê de bi mukayesekirin ya em bêtir belkî bi cemiyeta tealiya Kurd ew bike, mukayese bike, ew ferqiyetan mirov derkîne ortayê. Lê ew xebatên li ser bu kitêbeya, bu konferansaya, bu evkaya bêguman her çi qas ji destê me tê em ê divan bernameyan de jî em ê bikin. Her daîm ez dibêjim bernameyên ku em babetên ku em dipeyivin ew ê wan vekiriye, ew gotina dawî hiç carekî mirov nikare ew bike. Ez berê ku ew bikim pirsa ku pirs hebin ez ê pirsa bikim lê ez nameyekê din dîsa bi Tirkiye bigu ew bikim ji bo ku ew dawiyê de dikarî bim encam nirxandin û şîroveyê xwe dikarî bim ew bikim bi Kurtî bibêjim. Ez dixwazim nameyekê din jî bixwînim. Mixabin ew nameyekê yani makaleyekê din ya Yusuf Ziya heye. Ez ê nameyek ku bixwînim ew ê nameya Yusuf Ziya ye. Yê ku di 1919 da li Kovara Jîn da hatiye çapkirin bi Tirkî ye. Bir mektup dibêjin. Lê divê nameyê de tê gotin ku nivîsekê din ya Yusuf Ziya ser prensîbên Wilson heye. Lê min ew nekir. Vê nameyê ji bo ku wextine nameya din ew makaleya din em bikin. Vê nameyê ji ber ku bi rastî Yusuf Ziya di vê nameyê de li ser kurdiyetiyekê dipeyive. Ji bo ku em muhasebaya xwe bikin, em ji xwe mehkeme bikin ka bi rastî bajarên me îro wisa ye yan em rojeva me bi rojeva din e ew destpêkê da tiştên ku min got yani em û tarîx di wir de ji bo ku encamê xwe jê ew bikim, zelal bikim, ez ê dixwazim vê nameyê ew bikim. Ez zanim yani wext bir ew bû lê bûbirin. Bir mektup bir Yusuf Ziya.
Çok eski bir tarihte Bitlis'ten aldığımız bir mektubu aşağıda aynen yayınlıyoruz. Via redaksiyona Kovarajin. Mektupta Sayın Wilson'a çekildiğinden söz edilen telgrafi ise dergimize girecek yazı ve şiirlerin çokluğu dolayısıyla ancak daha sonra yayınlayabileceğiz. Yani Yusuf Ziya bu Wilson, yani Wilson'a Seroki Amerika evkeki namek telegraf ve çalışan diye bu ulusumun öksüzlüğünü ağladığım bir anda Jin beni buldu. Jin bahse kovar etken. Yancı eri kovar. Ne rojname hazır nasıl bir silah. Jin'e tanımlayamayacağın ölçüde minnettarım. Benden ona çok selam ve saygı. Kürtlük kendi varlığını, o koca varlığını anlayıp kavruyor. Kürtlük kendi varlığını, o koca varlığını anlayıp kavruyor. Jin gibi bir müjdecisi de vardır. Ne var ki varlığını anlayıp kavrayan Kürtlük acaba varlıkta direncini de gösterebilecek mi? Varlığını anlayan Kürtlük varlıkta da direniş gösterebilecek mi? Yani nastike legelo ve jibo peşerojavi siyasici ve rola hableyiz. Ben ulusların yaşamını kül ile örtülmüş bir ateş parçasına benzetirim. Kimi zaman bir sert rüzgar, kimi zaman da bir zafer esintisi, onun üstünü geçici olarak kapatan örtüyü atabilir. Fakat açılan yüzünü yabancılardan korumak, koruyucularının direnç ve sağlamlığına, özellikle de sabır ve dayanıklılığına bağlıdır. Tarih bize birçok örnek bırakmıştır. Ancak biz halkların yaşamının gidiş ve seyrini tarihin o eski püskü, o karanlık sayfalar arasında öğrenecek değiliz. Gözümüzün önünde olup biten olayları ve bu arada çırpınan, alçalan, yükselen, düşen, kalkan ulusları inceleyerek ibret almaya çalışacağız. Benim bildiğime göre bizim için hareket noktası budur. Bu yol bizi sosyal kader tapınağına yöneltir. Jin iyi bir tutum izliyor. Onun düşüncesinin amacı ulusunu uyandırmak, bilim ve kültürle donatmak, saygıdeğer yazı kurulunun dediği gibi uluslar topluluğu alanda bir elinde tarih, öbür elinde bir ulusal sözlük bulunduğu halde sokmaktır. İşte bu hareketin temel noktası ve ağırlık merkezidir. Yalnız bu Jin'in görevidir. Kürdün büyük düşünürlerine, ulu şeyhlerine düşen görevler ise daha başka, daha ayrıntılı ve geniş kapsamlıdır. Haddim değil ama rica yoluyla üzerlerine görev düşen bu her iki zümrenin her ne şekilde olursa olsun çalışmalarını birleştirmeleri şarttır diyeceğim. Yoksa bir yenilik, eskilik kavgası ümit binasının yıkılmasına neden olur. Veya liver em dibinin ku yani Yusuf Ziyahe de 1919 da dema ku ve name jikuvar jin la dişine u dede çaptike او بحثا او كده که او کارو بارن کلتوری یعنی او نتوه پروریا کلتوری یا کل استانبول چه به او تر پاراستنا پیشروجا هبونا کردی ترناکه لورا دبه او زمرین حکیم یا سوسیال یا کرداجی دخبات و چالاکین سیاسی دبه او هر دو خباتا کلتوری و خباتا سیاسی دبه به یک کرد. بله یعنی نامه درجه من او نقطه یان که کرد نامه اکو چیکو دخوازه دکاره او که ده کوارا جیندا یا کجالی برز محمد امی بوزارستان و هاتیه ترجمه کردن و هاتیه چاپ کردن دوردا ده او که ده هجمارا او که ده دکارن بکن دکارن بخوینن دوی نابری دا بیم بجین کو اوجی 21 آداری هاتیه چاپ کرن روژکی نوروزی هاتیه چاپ کرن بله هن نویسندن هنه هم مقاله من هم دی مقاله حوالین نویسکاریندن مروفتکارل گوگلی پیدا بکرد سر آزادی سر هلدانا اوکی سر هلدانا بیتو شبابه سر هلدانا شیخ سعید و سر کشتنا یوسف زیا و جبران خالد دوی نابری ده است خازم بجم که
من دیجیه که یا آرگومنه که ترکیه رسمی ده من دید که یعنی او ارشیوا او که نای او کرنج بر که یا اسکریه یعنی سردا نوتو 6 سال در باس بویه هی وکا او دکین که وکا تشتین اسکری و شرطی هی لوما نای او کرن او بگمان او که جی او که چوا هاتنا کشتن بر که او جی او که مناقشه من دي مقاله كتا نويساندي بو نورتين زازا بحثا او كده او د جيانا مبكا كردك او كوية كتابة خدا بحثا كشتنا ميرالاي خالد جبران وكا كو كاظم ديريك والي اوكيا والي بيتسيا غازي بيدكا یا راستی او تشی او مثلا جی پر انترسان بالکشه کاظم دیریک جی میرای آلبایه به هورا بالقال خالد جبران او كده بونه وردي ده بونه وحتى د محكمه كو کاظم دیریک ته دارزاندن دوی محكمه عسكري ده میرالای خالد جبران اندام دیوان محکمه yani darazandına Kazım Dirik yani tişeki vaka gendeliye yani tişeki yolsuzluk tişeki us adi evdeki Kazım Dirik ki Makedonya'ya te dema Atatürk'te Mustafa Kemal işte Kuvayi Gavaku evdeki bitse valiye ki pergringe حیا به داویه جی بیتسی وکا کو مزن کی وان زانی بون جدا هر مزن یا بیتسی سرناوی وی بو سرناوی وی ل بیتسی مکتب بون او کبون ددماکو ام گورن کردان قهرمان لیدرین کردان ام زانی بون کوله yani ام زانی بون yani هاتی بو تارما کرن هاتی بون سروان بینا هاتی بون شکل وکا کو بو اپکن من ده حزرو أنا يبرا من يانزا بودوندا من سربيا بيت سنويسك نويسان من جو ملتك لعنتينا يعني جاوكو أم قتيل خا أو دكين وكا يدولن دمي وناويوان داني ددن أوكا جعدا ومكتب خا وقهرماني خوي أساس يعني رسن قهرماني ما إما أم أو نزانن او انا وكا اشقياء وكا او نزانن اويا جبر يعني قدر ما لو موسى يعني لعنتي او ملتي كو نكاري خدي او كي دركبه قهرماني خو دركبه قتيل خو بك او ملتك وسا ملتك لعنتيه نيسك وسا فيرانا كم سپاس رئیس بلدیه بیتسی در 2015 دا کوج هدف او کل حواله که مبو کل پرور بو انا لحبسیه سلاو جیرا وی ناوی گوهران پشتی نوت سالی ام بجن 85 سال کو او ناو او که دا بو ناوی گوهران و آنها ناوی کاظم دیریک لجادای هری مزی یا بیتسی دا نینا او که دا هیویدارم ام خودی ل او که خوا درکبن مثلا خودی درکتن لقهرمان لیدر شهید نه خودی درکتنا کسایت کتنی او خودی درکتنا هشمندیان اصلا ما بخواه اگر ام و فرقی وان او هشمندیا وان او بیرانین وان شخوره نکن بیراوری نکن هشمندی او بیرانینان نبن براستی اساسا نصنامه اما سیاست نصنامه اما ام جه طوفان اسیمیلاسیون جه ترکبون جه سیاست ترکیتی هم وکا کلتوری هم وکا نصنامه هم جه وکا ایدئولوژیک و سیاسی هم جه خلاص نابن yani لورا از گازی اوکدیکم دیسا ام هویدارم کسایتین جیواکی کسین بیرو باوری اوکی کمیته بتایبتی جی حقوق ناس
كوميتيك أوابكن جي حقوق ناسان كو أنبجن دعوة ذكرنا أرشيوة ديوانا محكمة حربي ديوانا حرب بكن جبركو أو إدياينكو دولتا ترك لسر هشمندية كرديتية دكا همو ببان دوكومنتان ببان أرشيوان دكارة پوچو رسوا ببا دكارة أو ببا بله هوانو از 2 ساعت من تمام بو بس اوقاس لی اگر پرس هبن ابکن پرس هبن امی پرسا بله او بحث دوكومنت يعني ممكن راسته يعني دوی توفانه دا شوتاندنا او كا يعني جوندا بونا دوكومنتان پر او كا لي مثلا قاسم بك وخالد بك جرينجا يعني دوی او كده دوی نابري دا پرتوكك دركت دسبيكا سسالا بيستي دا رخصتين سر خابو خاص يا كردي محمد ملموسانش كتابك النوية دور دا بينش نامين خالد بك جبري بلافكر بترانسكريبسيوني بتركي او نامه او هر پنج نامه جيجي قاسم بگرايا وخالد بك روي راست يا قاسم بك ناسكريا دبي از هاتم خاپاندن يعني اوجي بر تشتكي ديارده گرينگه مرو ببجه يا راستي ليدرين كرد پیشن كادروين پیشنگ كرد بر درو درش دوره كردستاني بون يعني يوسف زياجي يسان نوريجي خالد جبري خاصي كو زانم نزيكي 12 سال عسكري لفلسطين او كي عربا لكوكاس او احسان نوري هروا دما كو وديگرن كردستاني دوي ناوبري دا گلك تشبونه شر چبويا کوچبری چبونه انسان هاتنه گوارتن مانتالیتا هاتنه گوارتن اخلاقاتیا گوارتن انسان كو بري ناس تكرن بابري اوان جوان رهبو او تش هاتيه او كرن و دست بكده دياره خالد جبران نزاني بويا قاسم بك بويا مخبر بويا زلامي مصطفى كمال وروج بروج تش تكرن رابور ديكه شخد محكمة شرق استقلال محكمة سيدا او شخد دركت ورتي او دوكومنت هاتا دوكومنت كرن بالكش كود خالد جبران امبرن دما ادي 1924 ده فامديكه چاوا فامديكه بيتر يوسف زياد چه با قاسم بك يعني او چاوا كودي چه با هر كسي يعني با عشيره كردا با اوكي كردا بحث بروجي اوكي ديكه بحث بروجي سياسي ديكه دي چه با قاسم بك جي تابي سر اوكا اوكي ديكه يعني سر دخازا ميراله خالد جبران ديكه پشتوی یوسف زیاتی گرتن يعني جوي فهم دكين كود سر رابورا مخبرتيا قاسم بك تيجرت يعني ويا اشكره شخا خالد جبران دنامه كي خدا قاسم بك دنويسه دبجه بله بله او پرسکی پر گرینگه سپاس که کیپ آلجابی دبر رولا مسابق و خیتی و کور حسین پاشا دبی هر دویا ام بچک جواب جدا بکن دما او كده او قرتين بيت الشباب تا اكو براي يوسف زيا رضا بك تيقرتن وفايق بي تيقرتن ملا عبد الرحمن تيقرتن مسابق جي تيقرتن مسابق لحبسيه دما كو ابكيه لحبسيه دياره
yani musabek digel azadiye ev kiriye yani karkiriye hatta hevi dikin ku musabek pişti ku ev ke derdik ve yanji habera bide derva ku Halid Cibran ji hepsa Diyarbakır'ı birebine xlas bikin ev bikin le Mustafa Kemal ji musabek pir ditirse şu insanın yani dema o kongreyin Sivas û Erzurumê ev dike di nav Kurda da ku herê zêde ew kê dike musabeke heta Kuwayê Milliye yan jî ew kongre yê Sivasê tê ew kirin ku tê gengeşekirin ku ka kî bibe lîderê ew kê yek ji ê ku navê wan berê Mustafa Kemal navê ew bike derbas bibe navê musabeke Motkî ev dike tê de derbas bibe tabi ve çağı Mustafa Kemal ev dike yani di nutuk da pir eşkere di nameyên nutuk da dibêje dijî musabek derdike ve lê musabek liderekî karizmatik e millet zanin ku yani reîsê eşîretekê ye nizanim çi ye lê ya rastî musabek eşîra bişxwe ne zêde ew ke musabek û çawa Kür Hüseyin Paşa yani ez van liderên dema kaosê dibêjim liderên karizmatikin yani liderên karizmatikin lê aliyê siyasî da ew kê wan pir zelal nîne yani çawa ku hemû Kurda çawa ku min behs kir yani sê xetenên û münaqeşe dikin çawa çilo yani musabek jî carna bi Osmanlî carna bi Mustafa Kemal carna bi ew kê lê di daviyê de vî efû dikin yani Mustafa Kemal musabeke ji ew kê bi şerta ji zîndanê serbest dihêlin û ez piştê vê çi ew kê min tune ye ka gel azadî serhildana Şeyh Saîd da çi kiriye cî girtiye cî negirtiye ew neke lê piştî serhildanê tê diyar kirin ku wê ew jî tê sürgün kirin û derdikeve ev kê derdikeve Sûriye û digel xwîbûnê kar dike yani digel xwîbûnê ew dike lê musabek êdî tabii ixtiyar ew ê demê û ew ke Kür Hüseyin Paşa kar dike belê Kür Hüseyin Paşa heta qasê zanim aliyê bulan manazgetê wan dere ev kê liqê ye yani cemiyeta azadiyê da yani em bêjin lîderê serokê vê heremê ye Pirsa duyem ew bûyera xapandin ya hatina xapandin ne dîjîhte ye û ne rast e çînga weka serokê azadî Xalid Bek Cibrî peymanek bi Mustafa Kemal re kiriye û tu belge heye gelo kek ya şar çi yani ew bûyer xapandin xatir tiştekî bibêjim yani bi taybetî ew beşa esker ê ku şxwe digel Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, Kazım Dîlî wan digel wan di ordiyê de bi hewra kar kirine hewdû baş nas dikin di bernameya Ehsan Nurî bi babeta Ehsan Nurî de şixwe min behsî kir Ehsan Nurî Paşa diçe maqaleyekê dixwaze jî nêra ew bike dibe em ew ku eskerên Kurdin serbazên Kurdin di ew kê de digel Kuwayê Milliye bi wan re me qise kiriye me xaftiye hêviyek heye ku em bi hewra kar bikin yani meqaleyek wisa tabii Mendo Selîm û Kemal Fevzî qebûl nakin dibên em dijî Kuwayê Milliye ew jî Jön Türkin ew tiştê ku ew dibêjin ne rast e yani planê wan de projeyê wan de yani em bêjin otonomî yan devleta müşterek tune ye em dijî Kemal yani Kuwayê Milliye Meclîsa Enqereyê jî lê di nav eskerên Kurd de û Yusuf Ziya jî û Halid Cibran jî û ew kê heya yan weka em bêjin yan weka rêxistina îlegal çêkirine viya weka polîtîkaya ji bo eşkere hanî ji bo ku xwe veşêrin ev dikin lê hêviyekê ji wan dikin ku em bêjin ew devlete ku tê ava kirin ew cumhuriyete ku tê ava kirin çawa ku hûn ji ejnebiyan re jî ji karê dîplomasî de jî weka argûmenteke sereke bikartînin ka em bibînin yani Yusuf Ziya di meclisê de ez ê viya ev bikim pir girîng bû yani
تکوشین که وی پر گراند او که ده هیا ده مجلس انقره ده هیا 3 سال ده مسئله موسوله ده مسئله او کوچبرین کرد اینکو هاتنا آنادولیش پذبونه دوان ده و ده شاندنا اسکر بسری خواه مصطفی کمال بیکو جو مجلسی بپرسه اسکر دشنه کوچکیری درسیم عالی کردان جبو کردان بجزا بکه یوسف زیا لور ده مجلس دا او دکه دبید ما حق رئیس مجلس هیا کو بتنی سری خواه بیکو مجلسی بپرسه اسکرا بشینه او که او فتنه کل کردستان از مبوس کردستانم دبیجه او فتنه کل کردستان او دکن فتنه کل کردستان در دخن دبیجن کو جعالی کردان و اشتوای لهمبر مجلس انقره مخالفت هيا او خليفه دخازن نظام چه دخازن او همو فتنن راستیه که وسطنه اخافتنه که پر به باندور دکه اكو براستی عالی ترکان واجی پشکریا بی دکن دبیجن او اسکر پاشتا ودیکشینن یعنی مصطفی کمال مجبور دبکو اسکرین کو بسری خوشاندیه پاشتا بکشینه اویاجی ده نشان کردن که دوباره مجلس دما او که دما نوبر 1919 و 23 ده بگمان تکلیوان هیا و بگمان هویه که هیا یعنی اوساد خازن کنن بجن یا راستی دبینه که انگلیس او که انگلیس شو پشکریا ادیناکل پشکریا کردان آکن بترکان دمینن تشتکی اوسا هیا یعنی اویا مروفت و نشیره او تکاره به ابنای و معنی که به هر آوایی باوریا جو پولیتیکای ترکان یا جمهوریتی هست. نه فرمی چه فرمانی که وسطن نینا یعنی تشکی وکا شخوا مصطفی کمال کرده و طرفه که نابینه یعنی جوان تمثیل که سیاسی مشروع دنا کرده دا دخوازه و وشیرد یا قبول نکه چه و مطابقاتی که وسا وکل قدامه که بوان را شفایی دی پیوه بسروک عشیران را گوه که شفایی دی پیوه او که سوزاد ده و عداد ده او جی بویاوه یعنی تشکی شفایی نه تشکی دوکومنت که رسمی تشکی وزتون نه بله پرسندن هبن وانو بکن اگر نه زی لبر سپاسیا ودکم سپاسیا ودکم دو او که دو ساعتا هری درنگ تا بگمان گلک پرسمانه گلک اوتمانه لی لبر امی خاطر جهد بخازن و حیا دو برنامه کدن بمنن دخیر و خشیه دا شباش.